dan lagi syak semua kata musim boleh lu jumlah pada pinjam semua ketik kita saya geri kerja boleh hal nimkang kita employment kuat kam kerja pinio mar one interview ni squad apa ada pindah corporate office pindah mi interview kina kimban se bakin ha reschedule biang Hakajian ni ke bajur hapning ki kanhun seng bahalang nadu ke KSU FKJGP HNYF but RBYF ki balat mu ban rong shik office jong deputy commissioner ban phami no ya ki nong trei khasi hadin ba ki nong elam seng ki lapan bina da ka non cooperation movement mentagesngi ki board district nadu ki magister ki pulit kimshem la aila satia yi kanhun seng bahalang ban rong shapo hadin bala serta pat pahara da ki pulit Hakate ke jing temu jong ki seng bahalang mandrung sha DC office kala dan ru ke jingan ya ke bajur hapdeng jong ki te ki seng bahalang bat ki pulit bat magister ha ka bakim shem la aila de ki bandrung shapo namar ki ru ki shakri ye ki pait ba ling ba ki kam ki ba ki trei Shushu hagate ke ski nakalyang jong ki te ki seng bahalang ki lalai ru ban pensanga ya ke interview thungkam jong ki post ba pher ha office u superintending engineer jong ka tnat PHE hanong po itu beklang yang iwan perurai oleh iwan ki berjai ki squad nomor hangne ki pun ki perdok persnam singi ki pakwa banya snok tilang be dolang ki kerpat ki ba sengit rekam tang mata kasisa tam dah sengit kata lawan ya ki kerpat nomor ka solam ting ya solam ni dia do persnam tang ba banwan sini ban le kata tua ni kaman le ka bor ni wa to le bi dia sar piong lada ni piong bangiwan le bingile ka bor ki kai lada mentahnya apa dan ni dong e barwat penbor lu bangin le unta pat bi nimdai ki kunhun ingatian ki bat suloi bat ei noi bi ni wan da kunti bijai ni wan tin su jumut tadi jing su lang bani trelang bat ki kinong sakri dong sarkar di tanan ba fer ma ini kuat tang ba kidon hane ki bubun hne kidon manang nei don sulong dei ni kuat bin sengit rekam tang dasri ki matre la sai ba kan ni usimta ka jing stok tilang bi ni kuat bin nong ba ki ong ta ba le ko bor ei bani le ko bor ketar ngi biang ni biang ro ki tang bangi kuat ba tang ko ni tepat ba sengit rekam tang dasri kelak bentuk tinu rekam sai ka tam don kar kata ma penyi ko da piong ba niwan de hanu do pentagi sutu baklang tapet ni long be basai bangim de kun no dengan kitiar kita iwan tang mus kerpat berit ya yang sengit rekam tang dasni jiwa di panan par ko sengit lut Aba pipi tip ni ka office DC jong i jadi ka office Syakri Pajbang ala ong ya kata sung tu ne dengi sange ban rekam mengi kini ki kena bawan apply syubu kan ka income certificate kan ki kiwe certificate dengi sange nabar kata ya kiru yang ki apa kan kor kata kan kor mesti beri urusan peniak ne ha ada jai beja haying sem jong aja pipi sung no yang tang nolak menteri yang lero Maceprang, 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 FBA government, down, FBA government, down, FBA government, down, police, down, police, down. Tuan nak keliti ke berjaya, ngimdan rekan kono kata kajingnya, penibor banu ngimkuak mengkonfront nyenor eno, ngimkuak bani keren bet baki, magistrate incharge baki syak ni mingi berruspok, kenang benginyo bania keren bet kitu ki. Para kasi perdok persnam jungi bawon trei akhirnya kesini bala laai ikut kebor bong ba kandon kata kajing trei lang kata ngapa atau kita perdok persnam jungi kiba trei polisi office kimdon mo kata kajing sutu kimdon mo kata kajing solam bandon kata kajing trei lang yu hakajing syam ta kasngi kadon kene interview hakabede bat kini ki post ki ba fair po ka district lab pada sub divisional lab te kumbangi yo ihi ka jingja ka longba ki wan ka to ka ningut ki brio na ka liang jo ki seng ki paper ki lawan penseng ya noi ka ni te hakabede ba kani ka benta ni na ka liang ka office ngim shimdon ka nukuno ka rai ka bangi ngin shim ring yong beng ni hapane khren bat ki nong wan interview te ngila yo ru ya ka jing ya khren bagi nong interview bat ki la kongo bat ngila shim ya ka tanas jo ki babuan ki ngila pensengian oswai gani ban ngin salia patha hakoi kapor te tam itai hoj kalakta namar babalai long deban pendap mentakas ngi program te hakaliang joko office ngi don ka yu nama ngi lakhot gi expert ke buan nabar te kan pencitom yang ngiru e ki kom sekam ngir long fully prepared nam ta kan diga interview mentakas ngi tingi hapan reschedule biang te ka kawara ngi ka jinge alor kecingnya penbailam bat ki nong one interview tingela rai begin reschedule biang ya kadeka date nang taban shim ki interview jo ki post ki prepare
Ngi na kaliang sauseng bahap apo ka nongpo area nongpo circle ha ka jing lung jungi sa man kawai pegawai ke office ngilalap ba ki don ki ba cooperate bala cooperate rentang kani kawai ba susi kalong bahadian bala ngila permi ikut lat patai kubar na kaliang jong ke ni ke office ng PHE ka kendok ba ya ka interview na punta ki post per apo kani ke department tengi ni na kaliang sauseng ngilai kenduk interviewer pangilai keren ru ya ki officer bapet ya ban sim interview kila ya snok tilang bat ngi kila ong ba kin reschedule bat kai ba sngo ba so tenat kolong ba ikon sama lagi ban interview ru kila snok tilang bat ngi kila long balai kloi ban sange so interview te ba nakaliang ko office ru kala kular ba kan reschedule biang abdi berkata nakaliang jungi ki sausen gila kloi ba ki ngila syam hi dalam jong ki mat gila saki haba ki kun semla jungi ki ba le terbium tasgi kila priang berkersan jungi ki sauseng rengin nakaliang ki sauseng ru nginom sim klik ti ngai buden nak por spor ban sim nak jibak klik ban le irsidil habide bekeneka interview juki kumtas ngi tengi kentoi ki tu ki kun semla ki sim tam ki ba wan interview tasgi kumcem ngila pulom no pensengen no ki sim bakumde ka jing pensengen tang mentas ngi hari nakaliang jungi ki sauseng ngi pitang nakapor spor ban buden bat ya piru indor kat lang berkini kun sebelah ki tilang bat ngi dah baidi berkata para don hi kemsim ke bani snok tilang ngam try bikin skodu nong nomor ba on reschedule biang ba ban mesa isien ba nakaliang ke office kulakular ba on reschedule biang ya kene ke interview kadang beit kemsim ke jing solem hajing dia jing klat no jing sangut basa siat hakiteki luklau kita ki kulit asam te ngangit ba kinomdon ke anu kono ke jumdu nong wala kidon hi kita ke klik ribu jai bener tabak kembali ikan mene kidon hi kidon ki kun samla ki bang ba include ben stokti kidon katu kat ni kiba long unwilling reba harji kan bat ni kila long willing ban pasinge no kan interview